2022. Yeah, but tonu ele ko malaele mafuanga o kono patunei. Yeah, or the beautiful Samoa, the Lava Hotel. Yeah, they'll find a tour there. They'll pay the Nepa Moi. I didn't say there. The Ramonamoing to sponsors. So I stay into Parawatulato and when they take me to get a lot. Yeah, that's a beautiful Samoa. Yeah, Punialavaa Hotel presents the Punialavaa at the 60th Independence corporate concert on the 3rd of September 2022. So it's no the night for the film for ya coming up. So I initially đang trao về thì phải rồi phải là uai ya trao đang ngang phía thì để lava mà để beautiful Samoa mà để phải pa ăn mà để pa đi đâu đó. I think for the pungai from kung kopi it's a very good one. Or the pa there the Punialavaa is iconic. Yeah, so this year was Samoa. We have to start to learn no for me. That's why I learn no for fafu. Mafau the five there. Yeah, we get by comanat. Jamie said, "Tell go why my phone aku the missing." Yeah. Oh, tulanga ngasa sa matumanat right. Ma esemna. Yeah, I'm selling them to Facebook to Bahama. But they're iconic brand Punialavaa. Yeah, and there's a base to sanga to the STA, a wala to the Mako sector there tourists. Yeah, it's also about yeah. And Tangama to Maya there, Papifiang, yeah. Fai ma se pinge ama o alta to fama moi ya ora so atu na man faro tele ya la la fatu ya dengan nai ma ai pa fonga mai lang New Zealand and nai ya malore se ko mo ma lang ma ya pa fatu porase amanat mai that's why ya wal fa moi I go stay near la fatu de sui or si te wa inisi ma to ko ya ora so atu na ma de aro tele ya nai ya aro mai There's the sound coming on. Yeah. Please stand by, Nanai. Members of the media, please bear with us. Tonight, yeah, myself and Wadela, go back in there. Is the server here? They call 7 more for the Wayne Bentley,
Partai Pepe Mole Amanua ya tercuma style via gereja bayon tacu batas apa itu ino saya sih kalau fakir boy bayon cuba cie le macam malu apa baik pak ama ya mandi kemudian orang kalau baik semua ya pot malu kok ino Samoa bahwa si pak via headline lain yang pak di dalam yang memang semua ini giờ nào cho xin được phía là số một của số sản phẩm nó là cha là những cha chú choang và bao mà nó rồi mà phải phải mà làm phải mà xia xia máy cha sản phẩm mày bộ mày phạm mày đi xia cho nó là kalau mình phạm môi phạm được phạm là nuôi là để việc chạy cái cha một thế thì giờ mà chú hoặc là hội đi ô để chơi ông xí này để một rebuilding oleh jatuh alamat dia, now tu sila dia pengajian oleh alamat dia, jatuh sana itu orang malai masih dah, itu saya malai curang lah sebab dia orang dia orang dia macam dia cuang, mulai kuing masih saya cuang celu, berjauh pak mulai dia main sejian online ya, di jadi apa ni dia besar. Ini sebab dia sampai ke ini masuk sini mai jangan mai mua ada macam dia ini cukup buat dia lebih baik dia dia tak tahu mama macam mai pak itu cukup buat dia cuma dia orang cukup ya siapa yang boleh pak menteri oleh orang sudah sangat jadi si baik sangat jadi itu semua Samoa tajuk dia besar X. Điều đi Sibai năm nay chào chị đấy đi phanh ởฝั่งป่าmua bầu mà chúng ta ăn vui làm thì làm một lần ít là những phạm quân của mình điều ra một cái thì là số của sẽ chết mọi người để chỉ tốt. Is it a free concert or is it a... Yeah, Malo Partai for the event there, Punialavaa, it's a corporate event. The Finana Patawa to tables, corporate tables for the Lama. What about those the only na orang? Ore nganga ore matufa moi moi. Na FC ngawai. Di mainga koinga performance happening in Samoa. Facing it's quite expensive. So ale elements come recover costs. Ese kemi o mafawa wapu resi famoi moi. Ai moraso nei ore memo modela para doat. Campo corporate event on the 3rd. Yeah, my sitting foi tala tu isi fufanga, but the fufanga more the public as well. We see from the Apia say the leader Frenimo the yeah, so I think what's our fun. Oh, Patunanga no Passes, Madeta na Yoinga Uma Concetivia, the facing Mafaradena, the Tai or a Nomoka Imaria for Mamo Serengia, a cover more cost and a cost recovery basis to Rana Mori. Is a contribution of the ASD? Is a financial contribution to the movement? Or the couple concerts, Mantachopi out later out. If I tell no in the fire we go up to the Punialavaa. It's a positive vibe, it's a positive experience they can play Tato. It's a commercial bank of Pinga. So don't know this buying at it, this is not the forum. So with respect, it's about the excitement about bringing the sons and daughters of Samoa, the iconic Punialavaa band, and allowing them to share their music to celebrate 60 years of independence. I think what if I had if it's also a 2 months old,
kasi tualano atu madure. Stop. Outside. O le whaila e whaatau I whafoia tickets o le corporate dinner leo. Well, it's a corporate table. In fainga whatong mai whafo, in fainga tongi mai ai ngai whafo, I table se Apia mai rata ngai yes, e tūlanga e awala. In fainga so tai mato social media, mato Facebook, e whamamana mo tūlanga ia. Leo leo ingalau tala po la whaila sauli New Zealand ia tickets. Aba pe malanga mai la wa pe o le focus la wale na o le toi au mai o tatu tangata ma attract mai a tourist. So la lai whakau la I whafo I New Zealand ia tickets mo le wha moi moi lea. Today is the first time they will launch a cup promotion. So for tables, for tickets, yeah, la ida wale so tai mai. Patong wai mo tables na, dan papena. So the audience there, la focus ai, o la malanga mai dia, o nere o mo mai se from tanga mai airlines, or to uma flights, which means that o tele o na tele malanga mai ai, o tourists or visitors venga tau o foi sei, o venga ia lela targetinga, eu mai moina de stop faina, tanto Punialavaa. E fia la le tau lau etas. O le 2000 for table. Samoa tala. Samoa tala. O la le takera ale whaboi moi lea I tangata. Ma wha matala sto mai ma mao e fia sau wha I tangata mwhaiona. Well, o corporate table sta'oa, it's 40 corporate tables. Rapa penana atau mawhamoi moi. Is there a possibility a live stream by the concept? I mean, for our people in Samoa who cannot make it to the... Yeah, it's a fantastic thing. Ole ngamo kainga is to share Punialavaa's love of music and how much we all idolize this band, like I said. The use of technology to allow everyone to experience the Punialavaa is key to this. So I suppose that the Papua from Karanga, Sapa Penanga, Fangamo, Technosi Pampone, Kala Ulo Tuani. But for the people that would like to experience them live, well, Lava Hotel, together with STA, are excited to bring it. So I think we have sound, knife, therefore, Mama Tina, Twainga, so take me name from side. It's good to see you guys again. They all hand over to the Kulelua. After telling Lama Pepe, I must say for him a single to Stella, my foot I out. Ole Aina, Punialavaa, won't see the fear, Ole struggle of Samoa, Ole Aina, or Matua, Mafanao, family. Ole family boy for it now, Olangona, for our wow money Punialavaa. Pero si la fear de Waffles for one, la Mawai le fai mga tawaloa ile Pacific Music Awards o le lima se fulu tausanga o whātunga le Punialavaa, whātunga whaka Samoa. E le ni pese whāpapalangi o whātunga pe senga wha Samoa. Lea la wo o mai I le nei tausanga o whaamanatu le onos te futa o sanga o le puto tasi o Samoa.
E watala whenga yame e umai le langona. Ai mai se, o le nonofo mamau atu. Not being there. A le matou tali tonunga le ali whaiwhi au, ma ua ma tua ma le whanau. E whaape whea ona moli langona o le celebration o le iai ma awai i le whaamanatuina o le ono se puta o sana le atunu lona tuto tasi. Ma fatu loa ea e le whaiwhi au, le fatu pese o lale pe teu wa Punialavaa. Le whātunga mo le ono se fulu tau sanga. Wa whai moa ina pe a luluina papa whaavai. So that's in this new album. We're going to launch i ina whaawitai Pepe, de Giselle, Punialavaa Hotel, ua mawhai ona avatu le Punialavaa. I le mea na amata ai le Punialavaa. Na amata mai Samoa, le awhi se lau ono sifuru walu. 1968. Se ia o mai le taimi nei, ua mātou no nofu e New Zealand. Ai whaawitai, ua mawhai o nā watu le Punialavaa. Se i o tātou mawhauwhau, ma toe au mai le langona o le whaamanatuina, o le ono se futau sanga, o la tātou whai ngā malanga. You know, we all have our journeys. A lewa mātou toi fōhi atu I le mea na amata mai gai. Se I langi le pese, o sa awhia whinga, ma mo ngā rofa, mo Samoa le atu mupele. Le foi whaafonga mai oi puei, mea nā Samoa, me mālo e whai, a watu tangata Samoa. So ia ko te watu mea mālo, a watu tangata Samoa. O mea ia tō te waai iai, o ao tātou talaanga, our histories are embedded in music, in language. Whawhema tātou promote le larolangi, I le larolangi Samoa. E le ngā kuskusina, o le tusi e whai, e mawhai o ngā whai, ua pala ma Masai. A le takoto I to tono o whātunga, mea nā e pese e lea tupuranga, pese e lea tupuranga, umatuia tupuranga, ai wha au o pea. History, o tātou talaanga, le foi whaafonga mai o tau le autustala, whai le tala. Whai le tala. Whai mai le upu. E la unga le pese. Ai le pese se la unga. E la unga le pese. Le fe au e momori atu I pelenga I sa Apia whinga o tātou talaanga, o tātou tala, you know, our stories, our histories. Nai tutono o tātou whātunga. Ia o le whamatalanga le nāpa le loto whaawitai. Ai ana o ina, ua lewa no whai atu le māno Samoa, tō te no nofu ai lewa ai mea ia whai. Wa aia tātou talaanga, wa aia tātou o tātou treasures, o tātou mea sina. Wa aile le iai, reserve. Lewa tamo whai me New Zealand. Sa mātou whono ma le Ministry of Pacific Peoples. How e whawhewhea o na tātou whaamarosia le ngangana Samoa. I to tono Aotearoa.
Ia o mea lana e ngā rue ia. Ai mai se o tūpulanga o whai ia e masoi kua mai i New Zealand ne. Ma nei atu i whafo. Ui o lea, ua langa whamatalanga o le loto whaakitai. Pepe, le digicel, ma le lava hotel. Ma le au pepe, la mātou pāanga. Le au pepe tā lai lene whaakitai. Awa o oe na whiso ta iatu le lipule. Ma whaapēnao na tā pēnai se mākou whaunga. Se io atu, tātou whaamanatu whaatasi. Ma momori atu fo i le sao le Punialavaa e ala I whātunga. Mo le ono se tūru tausanga, whaamanatuina o le tūto tasi o Samoa. Ia, o le atua tulo I lau whātunga o atu le kule sini o le Punialavaa. Na nai, ua oe e umaloa a ito lale ka tukunai o Punialavaa Benoti, na mania. Ia, a oa ulawa o le kule sini tukunai, ia whailoi si whamatalanga I na mapio na whai. Tei mo le avanoa. Ia o le tātou album, o le whaupunga o whaungahaina I le whaiwhia au e whasako ai le album, o le whetiki o whātunga. For those that do not know, o le whetiki o le pile of coconuts. So, lea rau whaunga whasako mo lea, whetiki o whātunga, so an album of tracks or records. O le continuation o whaua wina lea o le tātou pese tangi lea tu pele na release I le lua whekuasifuru. Ai pengita I ane ona o le COVID ma lockdowns. Le rua lai o na pumi o na record ma whama aina ngā wenga o le whetinga whātunga lea tangi lea tu pele. So it's tangi lea tu pele is the album. It's the first single we released of the album in 2020, and this is the completion of the whole album on the Tangi National Bill. I think that's it from us. Yeah, Tangi National Bill is more than 1.something million views at the moment. It's the most trending video on the Punialavaa, but I think it's going to be overtaken by Melody and Puni's new track that I'm not released 2 days ago. Yeah. But yes, we'll over now to our team in Samoa, in the city, family morning. Can they hear us? Yeah. Let's say 49. Yeah, Ia nei ase stala o le sa uta sili nei pepe po le ase pese se fatuna tuai e Punialavaa. Le fa na wa e no na loto o wa o na famtala ma. Pepe o le toi fa famu mai o fatuna le Punialavaa le mo ma ko ai ko na la morango na fa na no. Ai o le ala te le lopo aso a mai polisi. O aso a mai malisi le sana ma wai fatuna amata e Punialavaa. O le ato ma wa tu fina ma lo fetua ya bini. O le tunga pule nei le toe au mai o fatunga nei o se vaenga tāua. O se vaenga sa tau fona sila ia le malo o ia nei a me se pule o tangata tawhao. E whātāua o tātou tamate nei whafo, a nisa leo no spuk sama. O vaenga tāua i tauna whaalu, i tupe le pule o tangata tawhao. Sao le lei, a le lei a le fa funga mai le ali le o le te vai Lomo ya pati vaine, ma fai le minister, to escusuru, o mea ia tu te va ai iai, o le fesili, e fa pe fea, o na tatu fa alawi loa. Elena to wish I in a lata. We have to make interesting innovations.
how to capture a tātou tūpuranga whaiae o loo I whafo. You know, this is their mother language. You know, and I whawhena o tūpārangi whaima whesoasoani ile economy o Samoa. There are whai ele mawhai o tātou tangata ona nau ai mai se o whānau lano maua matupu langa o soifua I whafo. Ona yene na ngona ta fia foki I lota whaasina manga. I want to go back to my place of belonging. You know, think about it. Pawan meleva ai tangata tu risi. Ava fia tatu tangata. Tatu va ai po ba au wala e pu e ai loto. Mama wai le na ngona fia fo yatu. Fia fo yatu fia watu Samoa. Fia ile ngana Samoa. Le winga na na ole fi aura tu ole pese tangi le atu no pele. Cry the beloved country. E mofo ai fafo pele a Samoa. Pele a Samoa. Yo le fi auna na au tanga wa ye lo kusini. Tai o fio o tua. Mole pepe na whiwhawhisidia tua, mo I lātou olo malanga mai whafo. O te toi ni awanoa tātou hotel, a me se teini leo le konseti. Ia pe u mai perfale I o tangata o lete le tātou malai le tai. O mena wei. Mai whapsi. E ai, o te mine o latanga kumu mako te kaso hotel ai peka. Ia, o tausange rua lenga mawai. Lenga urengi tātou tuisia. Sa whātari te mi whape nei, re ara rea. O matou te ria marwhia le maruratu. Ia la whape nāna matou nofo. Ia, ma mai wherua I ma re CEO. Ia, te tinaya vini. Ia, vea poire sunga re whiau. Ia, whionga na nai ma I o raina. I tātou hotel nei le lava. Ai ngā sopi papi ama atu I le saungaunga mangingo. O re CEO, o re tinaya vini. O re whaingoa whia ngā mako whakingoa nei wha moe sa rangarango inga re tātou turis, STA. Got a beautiful Samoa brand. It's because we're fans. I'm a fan, Seuri's a fan, you're a fan. It's very easy to be motivated. O re saunga mangingo re naya vini e tāua. There you can tell there's a passion in Punialavaa. The passion resonates in their music. It's a music of love for country, a love for our culture, a love for our people. So, Paftai, Inaya Bini ma Vale Pepa Ia Toa Inga Mole Tagia Foise Pa Taraulatu re Lava Hotel Mortato Officer Tuisi for the Samoa Tourism Authority. Tartono trying partnerships here for Paanga. They're really important thing for Tayavini. You know, we're trying to innovate. Emongia e Punialavaa e Silafia le Maratunu. Tartono for upu mai whareaka rea e paupau e oa e pia. Papenare se tamwhainga o mātou hotel. Ia tamwhai pato singa mai mo paanga peo le Punialavaa. Ia, ma tato Tourism Authority. E so tau au. Ia, e tamwhai ase, vai vainga o mātou hotel. Ia, o mea mongi ia, o aso ia tutoe, ai le maranga mai le tato vai le Punialavaa. Ia, rena mako ngāri rui. E Patino, te tato whamoe te tūranga mawai. It's a standing. You know, if you have big ambition and big aspirations, you have to align yourself with the best. Or the Punialavaa represents those high aspirations for the lava. So, and we look forward to welcoming
ia lale ia ia vini manai marainga. We know that we're going to do something special for Samoa. This is not just about lava. It's not about tourism. It's about uniting our country and feeling pride, the pride that Vini was speaking about, a pride of 60 years of independence, of our triumphs, our tribulations, of our successes, and what we've learned over 60 years. So we're excited, we're eager, and we're definitely ready. Upside. Kamal mole lava pepe, me te o sana e se fesili. Ya le mo lava no Punialavaa aku e pena e sa no ele silingia ko ele tulanga. Matila tilanga tulanga mawa e ko yo le journey ale Punialavaa. Lo fesili ka mal mole lo sunga fa fianga. Manula mo lava no sa no vini le tau o nganga, tau o history, tau o culture. Lo fesili anga ele tulanga ko le copyright lo fiona le ala sunga fa fianga. Martulanga ko ile ole wala kosa ni lo telo fatun Punialavaa io to e papelama to pesui ya nisi o pai pese ya fare tu wala so kama mole ele se kapitao ni tatu pon mafi o te lo kapitao ni wala va telo tu la me tono le a me sa ya tulanga me yo o pai pese kama mole lo sumo te out alo ba tai ya o mea ana sa tau mawhai mai ai teini le apatang. Mai ai le fitu sport. Sa mātou tau mawhai ma le au uso fatu teini nā. Pei o tuisunga o le mātou ua. Ia whapea foi lau vai. Ia ma le tele o au whaipese o teini nā. Ia muli ane whaafutai o le nā ua whai le tātou tūla whono o whātunga o copyright. Ia e o mai ki le wapu sifuru ua mata o na sau le technology fo i tutuila na māoa i na vini i mapuhe ai na saini la le kon kalake. Sa o le lei le fisiki talo whai. O le mele na na whaamania i na ile Punialavaa na saini ale ma contract i le puenga o pese na ia junior scanner pa perfo i Samoa te sta. O le tau tino. E sau vini le awhi na sallau i New Zealand. Punialavaa e le BMG ma le old New Zealand. O na whai loa e lo ia e vini i nei. Ma toe ave ese uma mai ai e le lo ia. O lau fesili, o loo ia ma tou ne i teini nei e kampanina lea o loo wa ia ma tou na ave ese mai ina ua manu malore tu la fono. The rule of law. Paualina lea la po matu iai nei sa o le lei fesili talo fai. Wata tau o na kanto va ai iai. Ele tu langa ile fa manino ina yo tato tangata mea na ua iai le copyright i Samoa. Ala lava e fai e nai o tātou tangata le winga le nā o le nofo mausu le pese e le tā wala husu pese o le tūla fono o whātunga o tangata na lato whawina le pese ma whātu ia o te lore si lea ma e ma au le au le tautala iai lea ma tonte o atua i nei i Samoa ina ia whai se tūlanga ina ia ma ai i whātunga nā wai moni oe e le matala ina no nofo usu a ua toe tasui ma upu ia ma le tele o isi ua tuu i lunga o le YouTube ma nā tau whaaputalanga whamai o le PCI so ia le tā pero tulo o lai ai
tangata e ana mea tō tino na, o lo whaifo ila mātou research, I tangata na whatuina ese na, lai soifua mai o lātou whanau, o a lātou e ana mea tō tino na. Whaopoti. Ia, o le whainare o iere mātou aina a matai resi, a upai resi, o le amele leo tuku, o le whaafita le tuku mai mea nei. Wa tele tangata pepese le lei leo. O tangata Samoa, tangata pepese, tangata tau langi. Langi pese. Yo foi a tanga vayana na pese o maina. O tau fatu. O tangata Samoa e saua maile. A mata mai ai a matana. Ile afiafi. E lotu pese o lotu a ainga. Iafiafi. O a onga susa, o a onga whaite au, e o ia onga sa ilingo le poto, te le pese. E wha moe le pepe I le pese. Moe pepe, e amata mai ai, I le pepe, tupu ai. E wha nau man Samoa, pese. A le wha le belane le iai, tele le au pepese, leo le lei roa pepese. Ai le ai ni fatu pese. Vai le tūlanga I le fatu. Ia wa mea leo whanau o te, nā le tāu aia o lea upu tai lima ngā whana ngā upuraki. A o malama. Is it out of context? Le winga na nā le tala. O le tele ia mau te whanau o longa tu sau pea. Sau pa o mai sau, oso mai upu o ka. Ni upu matau tia o le ngangana Samoa. A o le facility o mana malama. Ai ia ise pesota inga ma le winga o le upu lai whaunga. Inga lana whauntalanga. Tele le au pepese. Ai ni whatu pese. Whatu. Ia, o le tali le naka whewa. Ma o le tali o le facility. Ya, lela tai lela la papu ya se uli se wei sisi ese popo ai ya I acknowledge the sao o tato malo wala STA the mai I think I'm seeing many media or Fatino or media it takes resources and you need partners. These types of partners here, Taula, Mare Digital, Mare Tatolava Hotel, May very much a strong you to PG Airways then, so strong out to the Pamonoi, I try Upu, and really, Tatuainga Punialavaa, the city, the Mario de Pistana. Tato marolea kama msuai ni pamoja ya ayola leo amu kwa mai manguia tai Alo sano We'll see you in 2 weeks. I say Yuli. no fa con le puresili No fa tu feino Samoa. Hey, Siongi, le wo mal kare le milia le okol maliu ya aliki. Mama, kiro ere ko mika. O free go de there. Oh yeah. Yo mama. Papa ngo pia aliki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai upa ko mopsi. Au ngo amsi. Fa fere no na mesa. Ore makakaro ngo amsi o le keshi o le aliki. Talofa aliki sana mai. Ko kore chiki kele. Vili mai loa e au no masetsong aliki wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today.